Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course. Hospital training. Pinyo scholarship but 6% ka kam. Haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingseo ka barik. But hila bandai group ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number. Kandai nyo Sao san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan. Arn riwe kandai pran. Dr. Andreas Dkhar ulaklatno haga arpunyo tarik ujemang arjar arpulai ha Supercare Hospital but yagamet kabasa ajung la tep Donburom haga arpukundai tarik ujemang arjar arpulai ha Divine Savior Parish nongkumai. Dr. Andreas ulaklat kat baudang don haga kam jung but haga por ba ulaklat ubat kum Additional Director Health Services in Charge Civil Hospital Shillong. Nginya pai kendiat sepang kajing yai lenti Jong Dr. Andreas haga jing im Jong Lakha yau Dr. Andreas haga arpusan terik uno pra khat khandai spa nrepusan haga shnong malki. Komu khanarit ula late school ha Little Flower ka school ka badan ha malki hi ula pendep ya ka PU Science na St. Anthony's College Shillong ha usnem khat khandai spa prapusau. But hadian kani ula late ban puli ya ka MBBS ha RIMS kabadan hanong ba Imphal Jong Jilla Manipur. Hadin ba ula pendep ya ka jing puli MBBS Dr. Andreas ula tray ningkong kumu Dr. ha Nazareth Hospital Shillong. Tangkat to gani snem ba utray ha Nazareth ula yo ya ka kam sorkar. Kum unang tray sorkar ula late tray ningkong hagsnong Sasniang West Giant Hills District. But hadian kata sasha light ring hagathain sora. Kat baudang don hakakam ula beteng ru ya gijing puli jong ya ka PG Medicine. But hagatai kapor ula yo ya ka kerdan gold medalist. Ter haga jing tray jong ya ka kam ula kieu shaduk ka kerdan Surgeon Superintendent Jong Civil Hospital Shillong. But haga jo kapor ubat ru kum Joint Director Jong Health Services. But kaddo haga sngi ka jing yap ubat kum Additional Director of Health Services. Dr. Andreas no shadien ya laingut kikon jong kata Dr. Ibanala Milim ngap ibadai dentist Dr. Wan Bhanala Milim ngap MBBS but Yahun lang Milim ngap ibadang don hapadeng kijing puli jong kajing klat Dr. Andreas kalong shisha kajing du kabakraw ya kajelahi barokawai. Ka menteri katanat ka koit ka khia ka jela ka Dr. Amperin Lengdo kalapan pau ka jing sngu do nong ka bakraw halor ka jing klat no jong Dr. Andreas. Menteri Sarkar Barim uba jupe ya katanat ka koit ka khia uba AL hek ulapan kan mau yagipor COVID-19 but uju ya tray rengkat but Dr. Andreas but ula ong ba udai shisha usipai uba shlur hagatma baga jela ka yakun persya ya ka klam COVID-19. Nang tangi layo ru baniakren bat ka Dr. Lana Lengdo ka State Nodal Officer National Tobacco Control Program East Kasils District ka Dr. Island C. Kharjana ka Joint Director of Health Services ka badai ru menta ka Surgeon Superintendent Jong Civil Hospital Shillong. I will now read out the condolence message from the MMSA as it is. To Dr. Ibanilla Milimna, Dr. Wanbhanilla Milimna, Yahunlang Milimna, and all the family members of late Dr. Andreas Dkhar. With heavy hearts and profound grief, the members of the Meghalaya Medical Services Association, MMSA, convey their sincere condolences to the bereaved family at the sudden and shocking demise of late Dr. Andreas Dkhar on 27th May 2023. Words fail to convey our deep sorrow and sadness at the untimely loss of a dedicated and worthy colleague. Dr. Andreas's compassionate hands, which spoke volumes of care, touched the lives of countless individuals
hospitals in our state. A diligent, hard-working, conscientious member, he was loved and appreciated by all his colleagues. His concern for the upliftment of service conditions for all the members of the Meghalaya Health Service and the quality of service being provided to the poor and needy patients were always foremost. A staunch, active and sincere member of the association, he has been an executive member of the State Executive Committee of MMSA for a long time till his demise. His valuable contributions from time to time will be dearly remembered by the MMSA. Dr. Andreas Dkhar joined service in 1991 and served the people of our state sincerely and faithfully in different capacities. His first posting was in Satsang PHC and later he was posted at Donburom PHC, from where he proceeded for further studies. Government of Meghalaya, Office of the Joint Director of Health Services, Surgeon Superintendent, Civil Hospital Shillong. Condolence message to Ibanilla Milimga, Dr. Wanbanilla Milimga, Miss Yahunlang Milimga, and all the family members of late Dr. Andreas Dkhar. With profound grief and sorrow, we convey our heartfelt condolences to you all. Words are not enough to express our sympathy and love for our departed beloved son. Please know that we sincerely share your grief and loss. In our hearts, we are with you through this hour of darkness and pain. Daka jing syakri babaha jungi kum doktor batule ipado jungi ilong irang ba bashisha ubakhan ke jing mat jing bakha ubadan ke jing kit khle ya ka yen kasam ke jing tre jing sta ubateng buram uba e ba ubala syakri bha ya ublai langba ke jing syakri jungu ya ki paraban reu ulong ubakrau kumukpa namar hadien balakhlab no imedu jungi habaki khon ki dangret arta bha ilalong ukpa bakakme bala baya ya laki khon unong benbet penbyang yak kejingdan kam Jong ki kabakanja parthai pat kham tam kabakanja mansim dia ki khon ki long but don hakane kakadang menta namar baki yo yaw kuba ubab kat ukba ubab keduk basenran baduba I ya ki dekat stien bat daki kam ya lagi khon
sangkam baile himani prajongi impoi sukrisai ajeng jongi do please utrai jongi kapor kalapoi nakabanda jonga balik pai no sabane hande was to supply was no diao what yam ngan sa penggereja kasan nakabanda jumpi lada penggereja kasan nakabanda jumpi ngan sawan mansauno kumjuru upa juga nak yeng upa menon kaju oh lai murti kun what kuslai what yang ngan sa leswa yapi penggereja kasan nakabanda jumpi ngan sa ap nakabanda jumpi kawe kasgi mapiru pan boy sabane pan salabat play Kublai Kumaria, Adap Kiri, Fire, Kui Pan, Take, Balan Kun Swap, Hafisu, Kumaria, Creation, Rain Tashi, the Pop, Linta, Bako, Tia, Chini, Amen, Donburom, Alpa, to I will see him just under the type of you could. I will shine good at the Chinese. In that I have a jing so. But try to I will see him just under the type of you could. I will shine good at the Chinese. In that I have a jing so. He had a jing back. Jonga health and family welfare kuma arte. Jonga government of Meghalaya. Kendu Bunsin Mahabat lead Dr. Andreas Bangko Hedwa Demblay Iwala Klato Bichiski. Di menin mo tawa di klado imenin gaski. Kejingi kendu wajonga i Dr. Andreas ada jingi taikam wajonga kum head minister itu for. Di weni Dr. Patrish Tomha. Mubinat mai ke kam, baru masuk turu ia kam ke bangku utrai. Jika jing flok tu kampungsan ke bangi utrai kam ke bangi kendu batu lihat Dr. Andreas ke bangba. Ubru yang baik yang nunu ka suggestion lu, yang nunu ka jing ajimut, kawan ke jongi lu ki bangi imdai naga background jong ka medical background. Kerana bangi keren ni suatu naga manta kumno, menora ya ka cikot ke jingkia dalam bagi paiba jangan nika state ke jumi hanya ko por kuno monora jadi teknologi repair na dapat ai di semua kemudian gam apa state mereka ada jumi tikum monong medical superintendent jong civil hospital ngai di kuno kamman ke por ke por kamu kusan mengenai biaya udah dokter long sulit itu kata baru boleh boha kadaiga eke jingdo ko khrao ya ta state ke jumi kat khamdam ya sarkar ngindu community doctor bode woi ne ki riu khrao ada line juga medical science riu khrao medical science ubokloi ba ban ai ka jingera khamdam le ye ki to ki bapang mi shitong ki war pa sumal
Hapo ki hospital kabamo udah. Meningin dua crowd ya ke state negara ahi berhoi. Betul doktor bertristo berminat beruru bah struktur ini kamu berhoi. Betul kamu kongsan ini berkoboru di kamu berhoi. Ingat sekolah berembok kemudian star mengiyak menteri yang kepuan ke coronavirus kepuan COVID-19. Nayo Allah dan nayo Allah yang syakri dalam tanya baik-baik dalam setiap negara itu. Kita boleh ketinggian kedua kejongan bagi Dr. Andreas. Ketinggian meeting nak kepuas kepuan tentang sisi meeting dengan lo nak mendak lo berpikir ketinggian kejongan kam. Jong ki baik-baik hantar kepuan bagi kedua ketinggian jong ki kepuan COVID-19. Dengan ibu dia doktor bertristo. Dan orang si pun di dengarku bagi mentoy dan bagi nampang hantu kepuan bagi COVID kuno berbiang ke jengtia kuno berbiang ki dawai bagi benai kuno berbiang ki jonan kam jongki hantu kepuan kalau tak saw sem dengan kawah bagi berutang banyak kedua para buru melong umbet dari doktor ulong we ni ki basbun berkeluar benai di trei di udara benda Kejing, non tak jual kam, jomki nompang tiba kedua atau dua. Kani kejing flat sendet no jong I Dr. Andreas Dkhar. Kadai sisya kejing du kebakrang, tang na kebenta, jong ki bahye ki bahasen ki bayajan ki bayi ki bayadot. Don jingnya day beri mereka day tu kejing du kebakrang na kejela jong ki berowai. I Dr. Andreas Dkhar I latrai como additional director jongka health service ka idelu I surgeon superintendent jongka civil hospital Shillong. Kani ka jing klat no ka jong I kan manlam ya kata ka jing du long bukrau ini ha ka department ha ka babun kilian. Ka pening kong ka jing IT ka jong I doktor ya kata kekam keberbahaya met batman sim akapor ba I Dr. Andreas ilong ta superintendent surgeon jong ka civil hospital Shillong UI ki ching kala ki pon ki bamla nyutang hakum kani kapor pat kini bro ilong namar ila 8 hok bat ila shakri hok ya ka kam ka ba ila shifti I Dr. Andreas ila deiru uway ukli perkat nakabenta kejela kabi kejongi hakipor bat ikep kumengilation Islam kedaden kapor jong kejing wan jong lam covid kejing letno sendet jong ikum ni kapenbu ini hakata kelengo bat kejing susi sobiang ka hakani kapor ngasim ya kani gelenti kalat kakabuksian bangan ong kubli sibun doktor ya kijing lep ha kijumpi ki bangim la shu bangim nyutang iwe be iwe nga ai ka kerbo jong kijing sosi snolem ya ki kon ki kiti jong I laingot ki kon kete ki bangayo bangan ya shem menen apo super ke hospital pon bangalik pet ya doktor nga ai ka kerbo jing snolem ya ki para doktor ki baju tray yang tak lang ba Dr. Andreas hakini ki sistem ki balapon kat ni teli ki ba ila IT nakabenta ka health service hakini ka jela ka ba ni kum ka sarkar ni shifti lang ya kata kacing snowlem nakabenta ka yeng ka sen jong I pat nginyai duai nginyai kemawi hakicing duai ki juni ba inyo ta kacing chat thad kabang cukur ha ka perthai kabang sawan nak benta chung kabaning kong I Dr. Andreas Dkhar ilala ban pentri lang ya ki nong tre di ki spakmut hapo civil hospital ngiyo I ba ka the ka civil hospital lala ban serve tikna ki pai ba da ka ching tre lang jong paro kita ki nong tre iban penpoy ya ke civil hospital kumpa kalong menta kabaan I Dr. Andreas
ilong ubriu ubakun ibanang ban kunai, ibanang ban kmi, ibanang ban ped, ibanang ban thok, yaki applications, yaki recommendations jung isya kasorkan, man penbiang yaki tiar kitar ki badengkam, man ped maka civil hospital shilong kalong tray come back, but kabarenti hakarong tray. I Dr. Andreas idon ka special relationship lani ka jingade ka bajang ma bat ki Dr. Baro apo civil hospital Shillong. But POE kumbakalong ka cancer hospital ladam day ka jing yatre kat lang jong I Dr. bat I Dr. jong ka oncology department minum na yo yung ka cancer center kumba POE mangilayalay kami hakini kita yaw ki banaden. I Dr. Andreas idon ru kata ka jinglen ladi. Ngam tharai don uway ru u Emily hapdeng ki riu pungut iban ong ba I Dr. Andreas inum shim ya ka phone wat lang I phone I hakanu kanu ko por mid step less ni. Ilong ubriu ubat testa hadu kata-kata ba ya ki request jong ni baro nakabenta ka jingpet bahaya ki nong sok jong ni. Dr. Andreas ilong upakloy. Dr. Andreas ilong ruta ulang khamat ha civil hospital ubala ban handle lot yaki issues jong katu ko hospital. Pinong yaka waste management me, pinong yaka management of post-mortem management of other accident related cases. Kini kita ki jingle ki jong I ipapulong yung civil hospital kumbakalong mata kakod kasuba kapam kadi nakapatakinong pang iju tray ringkat barbor pat ni pat shisha kadi kajindu kabakrawi ni hakani kapu. I Dr. Andreas I day ubriu ubaki patient parties lagi ki bahayeng jong ki bapang kila panli kedu hapo ka SS office kamnya bapinyo u doktor ubalong on call all the time. Dkhar kajukta I habay iyo tim patients idon kajik ko nyo mahaptia hakitu ki corridors isidon kata kajik ko nyo manyo sngo baki patients ki hablet no siya kaway pa hospital banay shimi test ki banay sigi machines ki badon ki lasniw kini gide kita ki meticulous practices to me ki bagi ong khati pareng iba dapat bin pabin bat ngam tharai ondon ki patient ki badan hapo hospital ki ba ile ya round ma I ki banum itu I kata kate ka connection ki ba idon bat upat baru ini baro ngin sames bat ngin duai ba I doktor inyo e kata kajing jathan mat bangi kum kasorkan ninyo yang I doktor I banna pan ai kum kata ka service upat ba ha kajing serve kajung I Dr. Andreas ila bu ila di ha ka res ka crowd ha hakitu kikat tu kat nisin mengilek mi ya ka civil hospital ya kita ki arrangements na kabenta ka covid care ni ju ya shong bat I ni ju ya kren bat I ni ju ya khana bat I but iju ya thu khana yani kumno ba ban motivate ikinos ban shim ya ka covid duty ban motivate iki volunteers ban shimti ya ka kam covid kani ka management ka ba ipen I Dr. Andreas hakitu kisnem ki balalong shisha kisnem jong ka jingdum jong ka jat penriu masrai kamnyar pinyo doktor but ha pedeng jong ka jing don hypertension kata kajing pang blood pressure yala diru ngasngo bateng khat let's say iklet pan petno yala diru te kata kadai ka commitment ba I doktor yala diru but kini baro ngin bu ha kajing kan ma bojoni nang ni syakman pan in yai perto yiki kam ki ba ki ba ilale te kandiat spangi Dr. Andreas bang kwa go lay iba malay lang kumba arpos nam ani hospital Jong kata ngang join how ajar how nai November ka pa ipare join how nai Feb Jong 2000 the senior yang by batch 1 year the
nga join ha ka Department of Anesthesia habat kabe dai bat ka pentia iki nong pang ki ba haban puat. And then Dr. Andreas di dai jong medical medicine department. Ti Dr. Andreas bat ka department jungi bat ka jongki medicine and anesthesia. Bor ni long hand in hand ya trailang. Bat ngiran kam tam mangi ki anesthetist habangi haban carry on ni ki procedure jungi ha OT. Ti mun siang ni sa depend by medical specialist nak bantah bansim ki medical clearance dan ni bansim ki kagenda opinion naki lada ki nopang ki dai badan ki kenja jingpang hakim met ki sia bangin ai do yo thia pun sini hapan sim ka opinion naki nima ki don ki jet nopang ki ngim la ban chu ai anesthesia da te na kata kadau long ka tinga dai jong ni kum ka department na anesthesia but ka department jong ki medicine ni long hand in hand bor ni ya dan be ke lang tika nado bang dang ban join hang ni hat hau tau arajar hau November ti hau arajar nak lempat dale duty than ti ngat sedang ban le proper duty pada haga liang jong anesthesia haru arajar lai ti nomor bagi hak tu ki por ni dang long very junior newly pass ia kan ga profession jing anesthesia ti hak tu ki por ni 4 dan kini sini anesthetist ru ti kalong ka field itself kalong very taxing ini kalong very but ka badan ka tingke kli ka ba kia la kan ye ka ki bremo ka ma ko te habangi face kino ki consequence la ki accident la ki complications you kino pang kumha chakaput te borsian ni khot be yeki te ha ka jing sebrai Dr. Andreas long iba poloi bhaban wan dia rap yengi dangi don kono masin khot tadi don che in man marre in jupan slam marga ha kamra po hi dangi on crisis the crisis ba dan kam immediate intervention ti ka tu ka jing long lak loi jing i long ka pen sting ba yengi ru ha ye tre lang tu kan ti kita ki berkualiti jui lagi doktor ki ni yasam kan hai ha ke jinya dai bat ha ka kom ba i Dr. Andreas i kenya ni como superintendent na do ba sedang ni nomor bai mai ila sedang ban manage ke hospital na do ani por covid ti ha ka por covid ru i lalu itri batresitom sisa nilai du thia du dan nilai run around sisa nak bentar ke hospital te nomor ide beriru iba start betul ide ru like ya profession ju iru ide gold medalist jong medicine te daga jingdan ju i ka state Meghalaya ka department nilai benefit si pun sya ti hadian bai sim pada ya kaniga management hang ni ban ong kalong bet as usual ilong cool calm kalong continuous kum bai jolong na du tiki por ti ga relationship jung iru ngim ong e ban kandon kanu ka balong persya yang ini balong ire isu bat ya ka bor kumu leader pada ka nakaliang ke hospital hi kelong jing do bakram hoi wala da im dei so iba pet nompang hang ni hanrei aba hakini ki sau banai ke mangadan mang bad isini office ngayu iba ki nompang na ini ru ki wan ban check up ba i hang ni hapdeng ki schedule ji ba long very tight still im to refuse ti idang hap hi ban let pet ki nompang mara ladadan ki nompang ki ba thi ashaward idang hab let mi nang ne ban let pet si ki nompang ju i gitu giba ki dakwa palat paderi i kinam tre hiru ban let suwai lada imdan me iru ngathai kinam wan hiru ni te kum doktor idesha batbet sulam nam ta ka ye ma jogi ngaphai ka jing sulam che ki khon jong i baro lai ngot i don lai ngot ki khon kan thai ju i rika bati pa yeng hasam ju i
Te ni doi boleh unkurku yaki un betul nanti yaki kita very young below 30s te arut nak ikon jong itu ila atre te wei te dang kuliah ni kermen boleh unya rap unya lam yaki ru nomor ki ladu ikini tu iru te ni doi ru boleh un so yakani kejo kemasin baik paju ki idan ne pakin no beri ke ba treshitong tang Thailand de ring tang society kondisi ko jadi itu ni kong kejonga kum ka doktor ni yai Dr. Andreas Dkhar kalau nak usnam ahajar khabwei hata kapor pamadang wan join ni kong haga civil hospital Shillong hata kapor I impat long surgeon superintendent civil hospital jadi kalau nak kerja ya trailang mo kum ki colleague sa hospital Henry ngalaman ong ipi pada bana duka si ke ba ningkong hi bangai kendo badi na so ke ngidon kata kerja ya so ya ayu jingmot kai so ya di jingmot ba ha ka kam ha ka jam tenado mi sedang menyakran so pangki kes pangki nongpang chapangki dia kendo mo ki bon jat ha ka civil hospital nado ka sin ke ningkong hi ngasiam balong ibril di bala pura bha badi ba ajanai bha kumbu doktor bad ni bon ki samanya discuss mo ki case jomi ki case ni te kalau ngati re ka ba jan ha para doktor ba ngala ba ong bangia yo jimut ha iwe ni iwe ki bon ki ji kai ki bon ko mi ki case badi medical ni yo ha ban yo jitib dai bat ban pan ji harap ro ki case ki jomi ko no ngin yo tuar jimut nai ki bangin le ko no ki ni ka case tukum ta ter dah kata kaji ya kendo badi kum doktor Misyam belum beri belah pura bahaya ka jintip pura bahaya ka jinang maka jing start maka jing champang ne kum no ban sumali ki beri ki ba sitong te kat banang ya ka poru ni ngai kendo I bere kat kum administrator ne kum no penya ya jong ka civil hospital Shillong hadim bila shim ya ka shuki kumunong punya civil hospital ni lanang isu kum ubriu barkham tam dia ka sak ka phong bereng iru kumunong punya ya ka civil hospital Shillong tingi bagi long ibri ba kubur ya ka jing ya ai jing mot lang jing bar kha ki doctor semua ki bla kham he ha civil hospital ba iru sim jing mot lang hi nangi bar kha tu kumno ki ibri belle ban ki ibri belle ti long ibri ba jai bat ibam ju dom agano ka klimat ru yengi para betre lang ta re ni kalong ka bangi saya sim jumut lang bat ya ai jumut lang ya kanu no ka rai ka bangi so ka ya de ni pediang bagano no ka bar khai ni ngim ya ko bor bangi so ngim so ya ha ya kata ni ya pediang lang tegadan be ha kanu no ka da ka khmat ju ya pu som berkhiwet bat da ka jumut jum perkhat ka ba long open kaba bed kaba syai nak bentar ka jong ka jingbit ke jingbiang jong hospital kaya bed kaya nanti nama ka jing amir jingbut kalong ka baya biang ba hado kata ata kan te hakini ki krasnyam ka bangi le kendo kampat don phi ngai ka wei ka klimat ka bangin mi kanu ka jing ya pher jingbut kan what happening ka jing khia ka kam ka jing ha ka suki ka ba I syong I ya keren bat ing ni kumno mo sa ka ni jing pia kendo ha ni shuki ba pi syong te pi le kumno ni le ka wei tam ha ban super syang bangin julong positive mo ya ni le na ma ki jing ni ya kendo bet ha ka kam hari ka syong kumno ni pediang ya tu ki kam ya ki jing ka kumno ni belak ya ladi ki jing ru ka syong ha ka jing ya bet ke jemut ke jeng berkat perkaba long positif ke ti long be kum ta pi long gi on ki bang ye kendo mo siang ha ka kam hrei ni pediang bet bat ka ya be ji pede ha peden ki baro ke tengah siam ru masa ka wei ba ilong bru ba treshitam ka khia ke jeng kit ha hospital hrei ka kum ke jeng pet ke jong ni be ngai ba ka khia ke jeng kit ke I ha ye hasan te kata ka jeng kit kli ke jong I be ka pau ha ka jeng la ka jong I ban penwan dor ki khon ki ti jong I ro ki khon ki ti jong I dan lai hot ki khon gan thai mo ba ila pan he hi pan san ki na do ki dang rit ha
Daru ba ikini ju khon ju iru dan rei la pen he pen san ki hata kador ba hadu mentar kila long breu man breu ba ki khon ki ba tip yin tip sem ki ba tip ya ka burom suram ki ba minat ba ki ba ya kenjai ba aku ju kapol ni ki ba jan ha ka je dei ba do pa ti ko mi Dr. Dr. Andreas ba ngi iru ngai long breu ba sup ba kemen ha ka jing em ka jing mar ba kayak bet kayak nanti ke bai ben bet le se haye ru bat ha jing tre ru ti don bitang ka jing fu sam khe ngim ju don ka jing su si bat ha paren ka jing khia ka ka kamro ti kita ki ba nga shem ti ya ka jing penyar ya ka civil hospital ru bon ki ngi ala ngin penyar mo ya ka jing penkiu kan ya ka hospital ji ha ka liang man sumar na ka jing penbiang ki nong pang ki bawan ngin Bantia ante civil hospital persang hilo laka buit laka bor ka jung iru ke ban tada ban chim jingarap mo nak sarkar ne nak ru ka liang ka bala ban ai jingarap ru re ile ru ya kata bat don ki por wadi la athai hado kata re habingi yo pre uso mo jo jing trishtom ni ka hospital ru kala man kiu hi ka jing penyai ka jung re pakawan no ka ni jing shtom mo baru beli la ibe pen chim no siap uru Andre idang don hikikam ke bai isa aru ke bai idang hospital Andre idang sa hisa katakan dia benai ban pendap tang ba ila let nyok ni la syawan chao nomo ti minge scam ru ba kini kiban budin den ju iru kila ban bod himat ti ju i wal esi himat ki ba ila bo la ni ki no rem ki ba ila bu i sa i let Dr. Andreas se la hi banya bodin bat ban nang kham pen pha shu bat nang kham pen janai shu ki bai la bu I Dr. Andreas ti ki long ki ji shem ki jonga hi simet bat I le Dr. Andreas ti aku juga poru ngasu ong petang kawe kalong ba kum ka hospital lande ba kum ki beriu ki ba la jusim dawai ne mo ki ba sumar ai kalong ka jidu ka ba krau ya ka jai benriu ya ka hospital ba ki bubun balang ba lesi ngalaban ong istom kum ni mo ba pri re I ka daw ba ka kalong ba I persang ban penbet ban penbiang ya la ka yen ka sem I penbet penbiang ya ka jing don kam ji nong pang ya jing penbet penbiang ya ka jing don kam jo ka hospital jo ki bubun ki balang hadu ba la ithai I ba ndoi long beri ba kemen ba kwa bi ban kiu sakrang ba banom pesadi ni ki kam ki jam ki jong I ti ko manga si metru ha ba I ki apu lai tarik ki don ki I di kam ka jong ngahi si met ba I ru I Dr. Andreas dia kata ru ila la ban pendap ba ngarang ya sakrang hi ban pendap ki ka kam ka ba ya dei manga ba I ru hagi yang mo ki kam ki bangia don kam medical ki jongi ti ya kataru la punda panga sus ngo ba I la ala ban le ya kataru bangi klem ya boteng ti kalong ke ka ba su tengah bangin sa jikin mau mo nang ni saprang ki ka bangi la ya le ha ka jinga don kap ba I ha ka de ka kadwe ka asnam ka jinga ka do ka jonga ti ka su duai ble ba in poi mo sa ka jik suk bi yo ka jik suk ka ba junom ba kum ju ru bat ba ubling don kat bat ki khon ki jongi bat ki ru ken yai im ha ka jik im ka ba I hi ku pau la lam lenti ya ki khon ki jongi bat ba ila pendap ha ki kamram go I ha ba bar ki liang ka ba I de ban le tinga su tangka tahe ba ga duai bo ubling ko fu ba un sumar ka yen ka jongi I Dr. Andreas ang report ko ong nak sarkar kala athung I lo ko nodal officer jang ka COVID-19 civil hospital bat ka jing bon kinong pang bawan hante kal along ka ka ba la khia shibun hadu ka tane bang ka ma hat ko por ba di Dr. Nombri ru hatu idang de hi surgeon superintendent civil hospital te ka ji trelang ka jong ka ji alam ji Dr. S Nombri bat ru hakat kom ka ji alam ji Dr. Andreas ru ko model officer jong kene ka khlam mo COVID-19 ka je tre shitam ka jong ki bat met bat sngi mo pro afsa ko ta khlam thia khlam dam sho kalong ko bak ila IT lut si sai re bat met bat mensim
bajimut bajing perkat ka jing start ka jing syampang ka badon ka bor beri ka jing kila persang manle kat bala kan bakil i bakila kala lut ya ke bar kha jong ka ba mi ka persai re kal along mi tang ka jing kala siu dedicate mo bakila ya ka por ka jong ki nya ko benda kundu ban pelai ini ki beri ban sumari ki mo ban la ka yap jong to ka klam jong ka covid-19 tinggi yang ngasim hanga hisimat ngasim bakal along ka jingjok namar bakal long ke ka bakila trish tam hadu kata-kata ke kila pendot kam lu dia ka buat ka bor ka jungki ti ya ka taru nga laban oman pau ka jing sungu bat ka jing su dak ka jing kerkhu mo ko beli la sei kum ni ki ni ki doktor mo ki ba start ki bala IT lut sisa daga mentaki nong pangwat kawan hakunu ka doru COVID-19 ku klam luman ulong thamai haga jing wan nei saka wan saka jing pitstomi ki brio hanre ka long ke bada ka ba ni pedang sobha ba ngi le ke ka ba la ke lem ba ka jing rak ba jung ble mo ila ndet ka kamram le sebun ki ngi la ban le ru badai naka ta ka jing ai ti lot ka juki mengilak pendunai ka jing yap pendunai ki ba yo ka kam ko be wat ki bun ka turun re bun ki lat ka na jing yap ki yo ka jing suwar ka ba biang ba ka ba pura le semua